Uba mau koridor renja ukrutong shimet na mau plang constituency ubanya aireng ha ke election MDC sha Khas Hills Autonomous District Council ha ka arf khanai tarik lalingkor ajar san ula pendep bantep kerteng geladi ha interstate bus terminus mauyong ha bakren gilap thai bor ba mau koridor ulong ba ka jingmi shikmat jungu banyale egani election kedai namar ba kipat ba nong shong shnong na kate ka constituency kidang don kam ya ka jingpeten linti nadu ka shongsuk shongsngan ban penek pensa ya kerti dustur ba ban kentiu ya kayo kakot nalor kata ulo ongru ba udan ke jingkenmen ban yo ya ke jingjob namar bagi pajba kila kwa ya ke jingkenla Having been elected as candidate to fill the seat in the 21 Moklang Dinyai District Council constituency or the District Council to swear in the name of the God, solemnly affirm that we will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and I will uphold the sovereignty and integrity of India. Kajitpo kejonga abang arun sekali gelim pesan banyak kun kene gem disi kalau abang apa ya ka jinglong jingman jong keri ke bai ke jongi banyak kwa ru bagi kawan berak ke jing song suk song sang hadir sensiar ke song kita nanta ban pendek pensa ekerti ke dustur ke jongi pak kasi bayar nanta ban thau kila kilti ru da ta kila yo kam yo jam jong ki khun samla ki bel poka muplang jeng jai konstitusi boro kowe baru kumju namata ban pendek pensa yo pun usah jong kari ke bai ke jongi na ka poi sang ka thong namata kene ka jijit inu mi khamar police concern ka thong ka long ba am persiang ban tri hop ya kakam baru banyak don sudah senda bat kinu yalam sinong kumkiri lingdo kisiem kirwa sinong kisodar na kata ban warra ya jisen siar ke bakut ke berhenti hak sinong kata ngadu ke jisuf kam menta memang ala ya teng ya election sebab dia pulai bat menta kinu kesan jonga ki bang kada lupa batnya bat menta na seperti kongres ru nilai klip lama no seperti kongres bagi baru kini kesian ke kongres naru advisor presiden sekretari bagi unit prepare ke badan hak kamu plang di konstitusi kilawan perkesian lah yang bagum ta ngadon kathong bagi jingkaman ke kerawan poi kathong jong jingjob abang pe jinglong jingman kini ki poi ke benta kini ki political party kilabun ki jingsa kan tho sudah but meragarung hari ini ki parti ngaso bangan long way besar tentu lingba kini kesan semua hak political party kepada menta apa kini kejala kejongi dia tang semua ngalong confident bala dangami kumu dipnakan dia kurtong simat bagi pai ba mentaru ki pai khamat siau kurtong simat nomor ba ngidang khut dang suba ba nyimdun kedap kejing tho bria ba nyen wara kejing sinsia ka bakut menta pai ba di sosna ngakwa ban kentu ya ki pai ba do sosnong yo gamu phang di konstitusi tu minta menyayat dekat batnya habangin penjit yang aku munong bikmat nak muplang ding ya konstitusi habangin la bani trail dekat banwan ra ya jadi syong suk jadi syong sengai apoka konstitusi lokowe hakba ngelak ru nak bentar ban kentiu dia melang salang hak sinong ditau nanta masalang ko bidai batka senjaga khadar nam tabaki long kme ki khun samla bal kumju ru khantam kamu pelang konstitusi tiba pun senong kidai ki nongrep kumta ngenya dor dekat bat ki nongrep kibaria kumba manga ngawan nak ye loksem kan nongrep ki kumta nak kemes kem ba minta bat ngaken turu ye ki pai ba nong senong jong mo pang di konstitusi baken ya don dekat batnya sendak batnya bat ru bangila bani telang ban kentiu ya ki melang salah